Iets wat baie mense nie verstaan in 'n verhouding of in 'n huwelik is, dat daar 'n dag is wat ons noem gatvol. Verskoon my taalgebruik, maar daar is so iets. As die dag opdag, dat die persoon gatvol is vir jou nonsens, kan jy nou sê, nie mens jou ouma wat door sy bene en stokkies sal werk nie. Of jy nou 20 jaar saam is, of jy nou 50 jaar getroud is, as die persoon besluit tot hier en nie verder nie, it's done. Gabedu gisado, kuri na kon gahawiti, ne koi kaka, satsta di hui, in kliba mai. Tisiguro na complain, kwa hati tapma nga so sang upa baikano. Tot die dood ding aya. Soms dra die mense tot die dood, maar soms. Ons shout you on. Ons scout you on. Sit skep na satang onti. Toen dacht ik die verhouding zag ik af. Toen dacht ik die kami tot hier niet verder die minto al. Zie vooral is dit daar is gasa. Ik verstaan niet wie het gesê, dis die vrou mense plig om 'n huwelik of 'n verhouding te traan nie. Maar dit is maar awe amsi klinga met storie case amsi ngwa kwa. Nee man. Zelfs God laat nie sulke nonsens doen nie. Klinga met satsa nou kwadi ngwane awe amsi hindi kwadi chaza kotoa chikungu. Gabgini awan unkatma. No ways. A verhouding, it's teamwork. You should both put in the effort to make whatever it is that you guys have work. Maar dan kui. Oh ja, jaar in en uit kui. Nee man, dat werk is zo niet. Dat werk glad en alles zo niet. Zie dat die kijk when dan ngaman. Of zie die daar is kui die amai. Hier zera zie die kijk when gaan ngamai of zie die omansi oma khurugentsi maronsi mikin gaan ngaman ki ngai kui di nesisko se no mariga gabe. Nee, die tania verhouding dit dan niet zien ngaza. Van awi. Mariga awi, gabet awi uzi, ne bastradin ame didi. S aw, sadiki nikwedi, ne di tani zien ngao. Tani zien, gaben nga kois. Ska gaat vol rago, die kwetse. Dan is het klaar. Titskap masata nesiza me verhouding sa khun tona korona tani titska ama se khang wa titsku man wow titsku ai khausi satsa ngom thotha tsi ama se khaban nesiza awa khais kami musun tsotsa umira ai ke ugoi umira ngai kere etsi tai e haid matskmu Nisa nebats koning koi di uiban is ngana me gabe ngata gabe go itmao. Otsko nisa ni passing ngana tsaura tramplom tsao. Oye pan is ngago problem. Nee hou julle op.